Zamzo Production YouTube channel clear to te in Zava in Chiboy kan book achu. US President Donald Trump chu tunlai Biden admin lamin an hual chepin an jim tot na sahle tun kar tho tan nia shillok na ommi alovin Florida state a Palm Beach huna achena in Mar-a-Lago munchu New York hopuya a in pakhat Trump Tower building sang seta omlain FBI agent ten andap thut maya chutianga US President Luite chen in Federal Sarkar IO10 andap thut chu thil thengai lo ni in American mi puite ti phok lek hle nilainia US President Donald Trump chu New York hopuya Manhattan District a Federal Attorney General Miss Letitia James simma civil investigation ani angin darkarli te meu thuzo fia ani zuya ma se hemitum hian Trump hian zona zali somli chuang chu achang dulova US Constitution in America khole tuite mani pian pui dikna le chanvo anaya thuzo fia chan dulo na anei theina right and privilege dan Fifth Amendment mangin Attorney General James zona te chu achang lova hetianga civil investigation thila hian Trump hian zona achan thiam lo chuan criminal case angin kaltir theidona wangin ama ngei chu thiam lo chantir na tura thu setu ani theidon wang ani Donald Trump chuan athu chu siama chuan I chung tele company le mi zong zong te chu political thila in baina manga dan shremi shremtu le fake news media ten anjim tota an hual be vek che chuan du than tur in nei lawani ati Trump chu amale ama ziakin a in chan ani deuh ber mai hetianga ti luin ang chi dewa court ma thu ziak tura ko na hi a ukil rol te chuan tur ma deuh atangin dan an tumna sahle a ma se andang zo tangang lo ani Department of Justice and Federal Bureau Investigation FBI le White House chuan tho tania Mar-a-Lago andap sak thut chan an soimu malo ma se Mar-a-Lago hi president atin lo nu khan White House atangin thupoimo tak tak umna anti then khachu President Biden alak lu ma dar karyat kalta khan White House atanga la chuakin Florida state a achena Mar-a-Lago muna aphur thla nin an soi FBI agent ten Mar-a-Lago andap thut thu hi afapa Erika chuan Twitter a ronziakin Trump bathlop tu mi tam tak chu Mar-a-Lago bul le Trump Tower building bul New York khopuya an lo pung khom hala then khatin puan zara Trump a hne tu ani America siam ro pui le ang 2024 for Trump ti ziak te an kenga ama thop lo tu te chuan Trump a thiam lo chantir ro Steve Bannon thiam lo chantir ro ti ziak te an keng ve bok ani Mar-a-Lago dap thut ani lain Trump chu amatora chuang turin mi then khatin rala tangin an lo aw lo lowa Mr. Trump enge ingai dan how you feel Mr. Trump ti in ma se Trump chuan akut tum hum sek chu aluzon vela da chovin awai liam satlia ringot ani nimin thil thenga District Attorney General Miss James kai shroya civil investigation kalmeka hian Donald Trump le an chung kodin Trump's organization anti chuan golf course skyscraper hotels and din chho chung changa dan zom lo wathilti sum chingpen le chia pek mumal lo na le thil dang diktok lo omem ti an chuina kal zel ngong ani AP News chuan's New York khopuya District Federal Court ma Trump chuan ziakin engma ti sual anai lo zia atilanga Fifth Amendment phalsak angin ama chu mi sual ani lo ti asoi fi ani kumsang ka zakwa somruk palia hetiang Fifth Amendment hi mi mal zalena le lutna hum himna tura lo siam ani a he Fifth Amendment hi ani na taka chuan misual chuina atana siam ni in civil investigation atan athayem ti chu mi te zona alonita ani Trump ale achung te sum do na Trump organization ti chuan real estate thil nei asset loan insurance chia pek that lo a umem ti an chuya ani Trump line chia pek dan hi mumal le chiang zokin asoi ngai lova thil tidik lo anga puna chu apha ane Trump awukil Ronald Fischati chuan apu Trump chu ama ngei thuzo fia ni lo turin le court ma in lan lo turin abai ngel na in adang zo tangang lova mi hangnu Attorney General Letitia James ma in lan lo thei talo ane
Donald Trump fate pathum Donald Jr. Ivanka Eric tepo mani loka thuzo fia an lo ni to boka code record tarlan danin Eric Trump chu Fifth Amendment dan chu kumsang ni somni khan voizanga chuang amang ni in AP News chuan aziak Donald Jr. le Ivanka itehi mania thuzo fia an in he Fifth Amendment hi an mang VM tiro achiang lo ani nimina dar karli chuang Miss Letitia James office thuzo fia ani nuwa ama social media platform siam Truth Social chuan Fifth Amendment aman thu asoya chonudar thum le achan vea office achu chuan hetianga mai chana zona chan fel ngai adong chu out of control prosecutor racist very professional fantastic campaign tin aziakti ani Attorney General James office point engma alapuang ziri lo bok Trump kill Ronald Fisetti chuan the New York Times chanchin bu hena Trump chuan zona pakhat chau achanga a ming zona a chan bak chu chan na ngai a pevek ani ati kumsang khazakwa somkua Trump hian nupui then thua Fifth Amendment mangin zona somkua pasari alo chang du to lo bok ani Attorney General chuan Trump emo an company mo chu sumchoi tura shemna ape theidon ani ma se misual ang shemna pek ape don em achiang rilo ani Manhattan District Judge Arthur Engoron chuan District Attorney General Letitia James chuan Trump chu thudik hriat du wangin thu azot theya dikna anaya chutiangang bokin Trump point zona achang du lo theya dikna anaya ni ati District Attorney General Thar Alvin Bragg chuan atulangin Trump chuina investigation chu kalpui zelani yang ati NBC News chuan Trump's organization na thokho Kasam and Wakefield commercial real estate chuan Trump le anchung ko sumdo na kalpuya antho hodan ziak na document sang thum zaruk lai Attorney General kuta an pelut to ani Trump chuan Fifth Amendment chu mangin voizali somnga chuang zet zo na chu dar kar li chungin achang lo ati President Donald Trump chu tun hnaya Republican zinga Conservative Political Action Committee anti zinga kumsang ni somni palia US presidential election chu turin mi panga buk zinga abuk arit bera zazela somthum panhi vel amulain ama dotu tuna Florida State Governor nilai Ron DeSantis chuan zazela sompanga vel cheu muin Secretary of State Louis Mike Pompeo le Florida Senator Marco Rubio le Texas Senator Ted Cruz te ho chu zazela panga atanga pasari in kara an omdaya suwangin Donald Trump chu kumsang ni somni palia White House lu turin aron kirle ring an omnual ani hetilai hian dan lama indona amachon meka pakhatna chuan FBI 10 maralago muna classified records chungchang panhi na US House of Representatives Select Committee chuan January ni ruksang ni somni pakhata boina cho chungchanga pathumna Department of Justice lamin sang ni somhia presidential election challenge endik na phut na chungchanga palina Fulton County Georgia State Trump du tutel election result ti danglam andu chungchanga pangana Federal Appeals Court in court niamzokin an chia pek dan record endik na thutluk na asiam chungchanga te ani Donald Trump pachena indap thut chungchanga Republican anthin rim na sale Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida State US President Donald Trump chena in FBI agents 10 andap thut chuan American mi puiti atitamin engelo thlengzel don hriat anilova Trump chu thil ti sual tu anga thiam lo chantir ani vai chuan US President chu arem chang don lo ani political analyst chen khat chuan Biden admin le Democrats thilti wangin Democratic Party chu an in phum bona tura an thilti sualian takani ti poll an omlain Republican Grand Old Party GOP strategist chuan criminal charge pek ani ang ti an hlauthong le BBC News chuan Democrats ho te chuan kumsang ni somni palia Donald Trump chu candidate zinga khinnuam per ni tura an ngaya June tha Fox News poll sa voters zazela somwa pangaten Trumps andulo anti Republican Senator Marco Rubio of Florida State chuan FBI te thilti dan chu
ram changkang lo that wal rama lalna le thu nei na du lu tuk ho le Maxis Rorel tu te thil ti thindan angani ti in adem hle South Dakota State Governor Kristi Noem Chuan Biden admin FBI chu political manrua an manna thil ti ani ati Trump ati lova Republican zinga President tura mi du le ngai zon Ron Bear Florida State Governor Ron DeSantis point Federal Agency te mani ep tu te beinana raut hum ang maya hlan na thil ti ani ti in asoi sel US Vice President Mike Pence chuan FBI te thil ti dan chuan mi puite zinga ramro rel na konga rin lel na le rin lo na asiam pha thaya US Attorney General Merrick Garland chuan thudik tak chu America mi puite a hril fia thuai turani a thudik chu rang takin puang ro se ati Trump Advisor 3 Jason Miller chuan Sky News nena Trump chu White House alo kir le tumin a thil ti tum apuan thuai karing sang ni som ni palia alo kir le nge karing ani hetianga a chen na in dap chiam mai hi thil ti sual pal thilani lo classification thil hi level sang sanga om ti in Trump ti nat le ti chiat tumna political rate thil ti ani ti in adem hle classified record ti hi White House sa president te chet lat na thil ti anu kum som pani nuwa mi puite hriata puan thei thil te ani a ama point Trumpian Justice Department tenen thok ho zelin ma an la a hetianga FBI ten Trump a inan dap thut chu ama Trump ti chiat tumna liau nia Jason Miller chuan anga ani Donald Trump chu politician ni lo ti thin le populist anti-politician anti-Washington establishment ani ti thin kha ani a mitam tak chuan mani thudu lutuk mani kongki noka in chui thua an pu ve mek bok Trump hian tunline US midterm election lo om tura amidu zong athlop te chuan an party atangin primary election a chakin official candidate an chang chhonual maya Connecticut State atanga senator turin tlai khonhu loka athlop thua puan Leora Levis chuan State House Minorities Themis Clarides chu anhe ani tin tunlain President Biden a larna chu atla hiam hle a hei hi thilman sang le economic tlak niam wang ani Trump point at chen na in Mar-a-Lago mun FBI uisa thiam rolten misual te tombuk ang moya nga ya ama shilok mi alova andap chiam chu a hre thiam lo hle a kan ram le namin hun khir le harsa thimlai ber kan machon hun ani ati hial ani Hillary Clinton ve thung chuan FBI ten Mar-a-Lago andap thut nuwa Twitter ati hian musit le nuizat devin alukhuma but her emails ti zakhum chungin soi satlia mai ani malam panin kan hmai hlut zong wong chungin kal zelang u ti in aron tweet kal ve thung ani House Speaker Nancy Pelosi chuan chutianga FBI ten Trump runa andap thut chu a hriat lok big lo thu le tlang kamatanga mi thu soya hriat ve chau thu soin NSBC News nena soi tur tam takkanai lo tu ma dan chung leng an om lo President ni lai le ni to lo te po FBI thil ti chuan mitin ati phok lek hle ani ati White House point FBI thil ti dan an thelok lo ni in an soya President Biden at puang tu White House spokeswoman Karine Jean-Pierre chuan White House in eng ma ariat puilova Department of Justice palak na ani ati FBI Director Christopher Wray hi Trump an a President lai arwat kha ani a US Attorney General Merrick Garland ero President Biden arwat ani House Minority Leader Kevin McCarthy of California chuan Federal Agents FBI le Justice Department ten sorkarin thuneina an pek chu politik thila ral thuamatan an manga Republican Houten House kan thunun huna rang takin kan chuyenga enge Justice Department ten an thil ti chu kan hri ang thil omdan chui chian atiam ani Senate Minority Leader Mitch McConnell of Kentucky point engwanga Mar-a-Lago mun chu dap thut nge an ni rang taka soifi turin kan phuta Attorney General le Justice Department te chuan America mi puite thudik hril thuai ro se atibok Fox News chuan Republican Houten midterm election a nena anchana anchak chuan Senator Chuck Grassley of Iowa State chu FBI le Justice Department thil ti dan chuina tura committee a ho tu ani ang
Senate Judiciary Committee chairman ni thin ani a House Republican hoten Biden admin thilti chui turin anin lungrual tlang hle ani ati Republican member Nicole Miliotaki of New York chuan Mar-a-Lago dapthut mai chu kanu omna kiubaram ang mai ani hetiang thil US ya thleng chu pom thei chi ani lo ati Trump pathupuang tu Taylor Budawis chuan thotan nia Mar-a-Lago dapthut na chu thil tu lo tak ani a Biden admin chu that wal ramro rel tu teanga che ani ati Sky News chuan Justice Department te chuan White House atangin thulak sonbom sompanga chu National Archive and Records Administration ada turin Trump chen na in Mar-a-Lago atangin anlo la let toin asoi Andrew Wiseman FBI Attorney General Louis chuan Justice Department thuangin President Louis indap ani a Trump chuan highly sensitive classified information te chu alo kol theya rampum ven himna thilawangin dap ani criminal anga shemna turle turlo chungchang chu langai tu ani hang ati Democratic Party ayo Hillary Clinton le Republican Party ayo Donald Trump te chu US President ni tuma anin khinlain US Secretary of State Hillary Clinton chuan State Department thil poimo te chu ama personal email le computer atangin alo thon chuakin amang mai thrina aboruak that chho violin FBI lamin an chui zui le ta thut si a thu ten zo fi chiama wangin aboruak sang tak chu atlak niam pha do rani kha tun tuma Donald Trump pachunga thillo thleng ve thu thian aboruak avor sang zel don nge don lo ilo thir zel phote ang